Nun mele ngam alvo ar oto chob ngopin bo avisor nan paayalin chol paadne hoge ngule soleg alsi ral polge lokin ale sol World Sunday School de gopa hogav ngo NBCC tayas oge nul mele ngam World Sunday School de ngam anya jab celebrate mat kala ngo humle gaine ho lagab ligda ngule sol NBCC ke online worship service am ngule sol door of time ngule welcome madna sol ngulu pengkolo tugu puyam nan ngulu ajinako Likha Takar hoga tangam bobe minam ngulu ge anyi go ngule Likha mama golo hoke ngule rotum potum hoga ngule tangam bobe minam tatain solid service am door of the hal ngo pratna mat na panul mulenga ni chiyat kuji hallelujah hallelujah pin bo aba nam ngule payalin chol paadne no amine koinaka no la pate koinaka nam ngule payalin chol panam siap jilo kenik hafta hoga rab yilail sol godab yilin jipa ngule nam ken pratna man ma solig mo chara katum te bekal jinamam konamam no ngulam haraba je trijab katum jipa nam ngule payalin chol paadne ngule sol legda World Sunday School Day also Nisi Baptist Church Council online worship service amule doro bine so ye ko agon no tugu puyam go tain hoga ye ko agon no tugu bare kambe min betain aba no mubul mulingam use malabka sakalabka hoga tan bo mulingam no alaga legain ngul mulingam harab anya jab tagablai no tugu bare ka tagablai ngulam no bare ho no gomlni tu ho sil dom dom sakalabka nguluge Sunday worship service am dorob gaine dorob soge donya hanam gumna sakate bekal dari bo Jesu nam ngula ator koden amen penbonen panyato nispot amipa to Jesus.
Good morning. Wish you all a happy World Sunday School Day. Sorogar so punbo abam payalin cho lokta padne. Oke ngak sigam hongul mulungam jin ba hoke so ge NBCC ge online so ge worship service am lokta dorap taju. Ngog solo go tanam si ngo word study matane Psalms 127 verses 3 soge 5 namgo portane ngo English portane. Children are a gift from the Lord, they are a reward from him. Children born to a young man are like arrows in a warrior's hand. How joyful is the man whose quiver is full of them. He will not be put to shame when he confronts his accusers at the city gates. So, porko so punboga boga atra doba naka ngo so ge text so ke sam so ke ngo gam ni go tesmedo o ke ngo chendo ngulu ni nga ai tal dola mado o gabe so ge verse akin ain so ngo solo ngo tugu puyam go tesmedo tan bo mulungam ngo invite madne so Psalms 127 so ge verse 3 4 5 so ngul mulung al kol kabam tabam la jo kala na helbentel solo World Sunday School Day pa whole world celebrate mado even NBCC nga ngulug churches sam solo ngule circular mapa ho ke mulungam information jipa so celebrate mat ka ye madu pariden mat ka hal o ke so ge World Sunday School Day so ngo anyo go history ngam go tam tane sam ngulug ni nga lidul dot ko e gi ku du ku ho ge chen du ku ngo solo so history ngam e go ram anyo go tam tan so context 1780s ho Robert Reichsel ni akdopa ho ni he mu al golo konge gerja umab sandelo gerja umab market cities lo especially ngule England nyo kolo yirab numam Britain nyo kolo yirab numam ka pa gado konge khojen ko ga bonge ko ga pa o ke de cho ga bonge cho ga pa o ka anap doma bo khabga pa habji kam si ko si solo habji binilo kam ngulug aram hat bonga future go bitan ham mu de lail ho ko gab hang uri ja so ka echelen ma sam ngule solo important nal sam hati pot go mul ko sam ngule ka chodo bido halail ho ge sande alam ko ngam bo kum lail anyo ama replacement jital so marab nume context jaka asol history beginning jaka hai ko so Robert Reich si ni yirab gan bo main key holder man yirab gan bo si ka okay have tapel ngul solo so Bible text so context amule kai kam Psalm si Solomon ke nampa okay so Psalm so ngule hel ka pa gado verse 1 2 boso punbo abe nama maba mabnyelo kam family ngam ka mabno kam hogmuling yisamaka helbe namam ka papa okay helbe pel so gamiden so ngule kai kam si imig family bare go apa so family bare so gol goi kam verse 3 bis go gam gift from the Lord konge punbog abe nit atgaloke konge akijinamay ka jininamay ka akijinamay ko ka ham no ni den se gam gab tup se gam gab no ni hunyol imi se gam gab nam he reward ka hel go pel ngo solo very word so word akin chinyeso ngo go gab tes mudo eros ngul ni sib go ni lokam upuka sam soge Solomon si sam sok upu sam goyi goshne go nama bengame children are arrows in a warrior's hand
hel gog de nam si so ga upu si nyupan bog alalo ho ke yeg nyinga nyamaro den nyupa den hog ala dod ni ke ho egi dod ni ke ngul hel go namam ka pa ga do so binyil beng de nam sam ngo hele ben ta den eros upu si so upu si heb upu bi ma do ene useless don bo su honga ho su ho pubur agam ram ei go do tugur tu yang ei go do ho su ho am upu yim do ekdom perfect upu yim do have ni lo kam process do ho process al beng dinam ham boyum ga do og do ho tugu ko ngam ngule dendak tirg do tirli ga do ho gab dendak tirgam gab he denda do ho ko upu am finishing madu bhala ngule halap madu bane hulap ga do pubur oglo almat noglo hare den ham hidir ga do ho ke pointed nitu jakam eki magdo so iji leha ga be ko ngam ngule kre ga do ho ge process mui macha sam kai kachal kai kam si upu si yinyub yima do sam process madu process do ho gab solo ngo gota ga den si ngul muluk family ngam o ka ngul ye he ko do den ho family mulungam so world Sunday school days so context sam kal ngul hel gota den solo nguluk charche he reality nga nguluk charche ko girja enam ei anyo do ko ho anyo ye kam ko ngoglo ye den ei kam ngule namlo tv ngam ajenjent ko solo din so mobile am ajenjent ko o mobile bulam molding mag deko mobile bulam guide mag deko okay tv nge bulam guide mag tv nge bura mobile electronic dunia nge solo ngulu ko ngam guide mag doko denda mag doko finishing mag doko o ngulu ge anug munam jab abug munam jab hangam ngule denda malaku mado ngule mold malaku mado hog magam gab ngulu church even solo endanger tel do ngulu yirkuma solo next generation after 20 years 30 years solo ngulu church dostanye mude nam govido ho gam with that passion ngo solo sok sam gotis mudo sok upusi aim target do tugap do ho tugap no molo uch dub lage aim molo uch dub lage have tugap lalal upu kamagdo ho ka ham matil awg do ho aim olo gado ngul muluk family nga even ngam including ngam ngul at ko ngam ngul aim do ho ja tugap tes muna ma do ho ka hab ja tes muna ma do ho kolo nguluge ko ngam nguluge imi ngulug ko at ko ngam ngule ho ja matis munam tugap no ma do ho tugap no molo madu hab ni lo kam sok bible verse exactly bendo heb kalam solo nga tugu puye go tagadan si sok upu bare sam got ho gab ngulug ate ko ngam ngule hogub daden ngule hogub yubden ngule hogub pratna maden hogub bible porden ham ngule mold mama ngule soto adi ak osub ayab laikul mobile am gatin jido tv ngam jotin jido heb ye yikon ngule solo mold main kuma ngule solo tamsir nyokma hoini nyokma ngulu ko ngam tv nge mobile tamsir gade hoini gade heb ye yikun ngulu em mugap numa ngulu tugap numa asa kog su changa asa kog su ga asa ho upu asa direction gade ko heb ye yikun ho upu asa direction yikun he ni gabro danger do kale ha do ho gab ngule solo so world Sunday school days so ngulu ko ngam ngo hugub tugap ngoglo emapan ho emo madu hab ni lo kam so upu ge process be sogub madan hab kalam ngule malajukal o ke hab kalam ngulu ko ngam ngule upu deng nam hab deng lajok o ke ngule upu hulab nam hulab lajok hoi ho process ego kosto do esa ha do ho ke hinter do heb suja kam ham ngule lil map ni lo kam ngulu ko nge solo glo itayen
hamule attention do ho gam ho context so samis same context sam goal goi kam ho ye gninge ham bengame heb upu ke ege ho patetel doi kam pagtel ja bortitel doi kam ho ge warer ake hemp den yuka heb kalam ngulu konge ngulu tugap ko ui kam ngulu konge ngulu tugap ko jabli kam ho ngule hemp do ham ngule how joyful help hit go hemp no me ho ni ho imi ho ane ho abe ho hemp ngule hemp magden solo ngule kag do nguluk ane nguluk abe ate ko ngam nga ko yik manyo kam alba demul hang urunge ben bonge kam do benamarup do ho ke heu ka bai kam ngulu ko ngela ngulela jupta mes kumado ane hogub abe hogub ngo hogub meden ho ka no hogub meden ngule heb ka kumado ngule heb cheng kuma chemin sok kumado jupta kumado ho gab sok jupta agam se ege kala upu kala iyela ho ka ho warrior ni akage ho gabla ho malaysia ate hango ka jupta do ho go bai kam process am ate purama do ho magam gab jupta do kintu ngulu gab solo ko ngulug lagu aneg lagu abag lagu abul lagu ain lagu burumbor lagu jupta kumado hoglog dunia nga asa dokot ho go bai kam ngule ho molding process ho pagram tirdin tanam ho umboyum num process ho ke ngule ho agam ram pubdur pubur hari se bonga doi kam ham ngul oyo hulab do oyo hari lagu hulab sanam ho hise nguluk process ngule leking ko gab solo ngule blessed aro hemp man bo imi gob news din bog imi gob khawl don bog imi gob ngule yido ham ngule ka pagado ho gab osibenga me he will not be put to shame when he confronts his accuser at the city gates jiman ho ham hani maram ho tugap ko ngule molding process okay ngule ho ge ko ngam mal nam temsir sir hoinam ho process am alub mal bin no kam nguluk se cha ngulam hut kam ni gi beni beyanam beni bernam ngam for example takar ge pastor sutul ko ngayuke hub yidan hel go nam ngulam hani bin so no mode haram la ho gab molding process solo important oge so solomon ge bename nguluk hatabo ani alam hatabo generation alam ngule solo ka chol upu deng nam sep de ma bin no kam ngul solo jiman vision pel aim pel nguluk generation nam nguluk imi kam nguluk ko ngam heb sum tus moja kam heb sularam hedlo kam sularam ham solomon se benga me ngulam upu hib ko ngam mut ka heb mul no denda do mab nyelo kam process alam no anya finishing mab nyelo kam ho doin bobolo ge suho sticks albeng danam danyu muluk normal sticks wala mul heb ta pa no mulu ko nga heb yitai they are no more useless mul heb gon ho gam sam kalail ngo even new testament bolo kal matthew ge 19 verse 14 bolo kai kam jisu ge bu nga ajintara pe mulung ho kum yoko ko nga chuche pe duji kam ko jisu ajintara pe bu tara pe bengame so ko tara sam to ham yo si to sub kayab dol go pa helbe kam jisu bename jisu gam chir jag bename ko tara pam nga do ko ham tek bulam ham mutryok ham tek hogub hog jisu go yil go name sargo lepinge ko be yedne ham go yil go sargo lepingam ko ngam go yil go onpa hogu bai kam ko nge innocent do ale kore hoge chemado si de peture si albonga almane chemado ham mule go tam do bido ngo and ngo abdu mule tem sir do bido mule tem sir mule go tam ma bni lo kam ko nge hitlo kam chendam hoga bengdan ko ngam sargo ngam go yil gon pain no kam hit go hinam do hoke solo soge samis boso sam bosoge upu ke bename hoke ham aim target matul olo uch mugdin kal bename
nguluk generation nam he go yel go chil go lap tal do do nguluk yir kumam solo nguluk imi kam nguluk nyob holungam solo he go lap tal do do ngulu ho ja ich mates mud hud anyi jak sum tes ho ja albo ich mates mul mud ni lo kam ngule so upu deng nam sam mugab lajka sam ngule hagab lajka o solo ngulu ko ngam oyum yum hyam pari kumaja kam alo hyam pari kumaja kam ngule yupta yekam data yekam oke dio bare hai kam ngulu ko ngam agam tam sernam sam so ge dari pe sam bible sam tam sernam sam ngule kumu mabju gotam num sam ngule kumu mabju oke ngule sam gotam te mabaj bulam gerja nyo namam pratna menyo namam so bible so ge tengam jisu pago kam tam ser serla joka ngule hamlil do de dub nguluk upu ke denda tayi nguluk upu ke kata jab taye ham deng ma boy no kam o ke nguluk upu ke deng dab uram o ke olo asa golo utan he uk bolo kam yolunga lentai esaha ke hatai o ke ngul gabrogo ni gabrogo helbeng den namse ngul yirkum gabrogo ngul atek imi gabrogo o gab solo so wol sunday school de so ngul mulenga ngulu ko ngam hengab laju so upu sam ka ye ka chil deng nam manam ngulo ko ngam malajo ka nul mulela go pun ba do bana ka ngo pratna mat jesu namul payalin cho padan nongulam anya mupal nguluk sichunya do so do namam o ke sunamam ngulam nyem nyaga sem te ma o ke nongulam hog awlo nongulam akel ngulu ko ngam sem do je pa payalin cho o solo sog sam se bengame o ke sog Matthew sog jisu no nip apo jaka bengame kung sargole pe abiet nekal sargole pe ngam goji go chil gon pa o ke leg be upu kam hugub magden ho upu manam pago kam unamam pago kam no go tampa hamulam solo chemdob jipa pa yalencho so ke nguluge imi gon nguluge ko gon ngulug an abgon no mup nyelo kam agam gol Jesu Kristo ngulam molding mamdob ho ke ngulam antem sirmadob ho ke ngulam alub sumdob nguluge tukab ko jab umdob no ngulam sakalab ka so agam sam hej mam pa yalencho tan bo mulu gaulo do ba te bekal Jesu gamen kumle gainam amen paya lencho nul mulu le go pen ba do ba na
Solig nasi Baptist Church Council ke online worship service so participate men bomulengam payalincho speakeram ho ke special song ben bongam o participate men bomulengam ho ke tan bomulengam payalincho padne ngule so ke service am doim da ngo pratna mat napa nul mulenga ngolagam nyi chewayat kai pen bo aba nam ngule payalincho padne nongulam aliglo hem mod hem dobado ngulam sakado anyado amisora ngule solig also nok tugu bere kam ngule noko likha takar galo ke ngule tatwa nam ngule payalincho holegab tangam bo beminam haraba noko golo mama hoge rutum putub lagab bunyi golo ngule tatwa no je tujab solig participate men bo mulengam no blessing no doba napka hong meletan bongam hara tagab laila no gelagab ngulam lehem gugap tel sim da sakalap ka hoge hata dan modal ngulam harap sab kala kere mod jilab ka hal nguluge solig online service samule soha doim gaine doim ko sono anyanga doba tabkal dare bo jesu namula atur koden amen.